بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمتك أبطال من سلسلة برنامج بلغم النبأ مهاد بيتي مسلم أخونا أختم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مهاتنا رغم من ميوني من سلسلة وهي برنامج غنستيفا. البرنامج تاعو أقول من الجلوة فواني رسول الله صلى الله عليه وسلم جه متير صحابين ترين يبكلون سورجه غفاوري خبرو الله سبحانه وتعالى دبا فوا متيري باي بكلون حياة متجا. هذا أقول من مهار وهكذا مدني رسول الله صلى الله عليه وسلم جه متير صحابين ترين فها كل باي أنصاري بكلون تريجه من وداع النوا سورجه لبينكم غفاوري خبر دبا فوا باي بيكلون حياة متجا. يوتو يمفاو برنامج أقول من بعض دكا فواني ثابت بن قيس رضي الله عنه حياة متجا. البرنامج إكليج فان رسول الله صلى الله عليه وسلم جه أريهوجا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبورين هذا إكليج فانو جه أدفل بورين بار باها كدكونو كما هيتا الله سبحانه وتعالى مؤمن تكون أمر كربا فوا أمر فلا هذا الله رسول محمد صلى الله عليه وسلم يبورين بار مؤمن تكون إكليج فانو جه أريهوجا واك ندكما الله أنغافا أمر فلا إكليج فانا هلا فيفا واكما هيتا إكليج فانو إكما درا هيتا مكو جيم بير نونكم جينيكنيا إندي كيريت كرم من ديواها كابون ميواني استيفا هذا إفاد متوير صحابين هيتوغا الله سبحانه وتعالى أمر فلتك ديفا وقدر أدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فلتك تنفيذ كرمغا دي كليك فان احترام كو متوير كرمغا إبي كدو كوريرا فاوا منبرو إحاد ساين أول منلي إنجندي كوميكس أدي أنصارونكي أقول كوريمس بيان كور فدين مدينة أهلورين مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مهاجري إبيكدون وداعتهم إبيكدون حماية دوا إبيكدون نايكو إبيكدون كندتهوغا هيتري وداعنبي متويري صحابي أدي مدينة أقول بيان كفاوانة إيرو ديرول من دي عربين تريغا تيدي قبيلة أي أوس وانهي خزرج وانهي أدي مي دي قبيلة جترون إدوسر رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانوغا إكليك فان هجري وداعنبي دوسر مدينة ديرول من دي يهودين بس أدي يهودين تين قبيلة داري كلو ميهم مدينة ديرول من دي كتو أقول مي برنامج غمي أدي الوادني إكتو مدينة إدوسر ديرول من دي يهودين ترين إسلام وداعين متوري كما شرف هو الدواء فوا سورج وانت بري كما با عبد الله بن سلام رضي الله عنه كي هيا بلوك متجا. هذا عبد الله بن سلام رضي الله عنه كي بنسمي بيان كورفادين يهودي هذه كذا فانس بيواني بنو قينقاع مي وانهيا هذا مي وانهيا كي إير مدينة ديرو منديا يهودي داريكولو تنترين داريكولو إبوانها إكذا فانا كي جاهد زمان سورين هذه يهودين دينو كذا فانو بلويرو سورين دينو كفاي مطالعة كو دينو علم ونغني وداعي هنبي بيفلي هذا حق هودما أبدس مسكة كربا بيفلي كميكس عبد الله بن سلام إدوكو مي خبر دي بني رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة هجر كربا فيه نوت مدينة وداعي فيه كميكس عبد الله بن سلام رضي الله عنه كي يهودية كبيتي هذا أهل كتابين فتهوغا أمة الله سبحانه وتعالى فنوان مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم صفة برتباني بيان كربافا موسى كفانا عيسى كفان وني رسول الله صلى الله عليه وسلم وداعا نوانكما عدي إكالي كفانا إمامما إبي كدونغ أمته ميستكونا وصية كربافا عبد الله بن سلام رضي الله عنه من خبر دي وداعتهم إكالي كفانا عدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دكيلوما مي دني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني بمجلسك إيرو ميستكو إكالي كفانا مرحبا كيوما إكالي كفانا بدل كرما هذا مدينة مسلم أنصاري بيكدون إتانغا جماعة فاوي عبد الله بن سلام رضي الله عنه بداروني تمنى فرتم بس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تيري وجادا مون فلفنون تمن كذا فانا إنجي أي دوغوري النونكا أي دوغوري إنجي مون النونكا هني كم كوي تدوري كما ماي كما ما تيري كم إبي كذا كلي بداعم فاوا بيكذا كم عبد الله بن سلام بداروني تمنى فرتم
ಫಹರ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಮೂಣು ಫುಲ್ ಫೆನುಮ ಇಜ್ಜೆ ಆದೆ ಇನ್ಸಾನಾಗೆ ಮೂಣಕಿ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾ ಇಚ್ಚೆ ಹಗೀಗತುಗ ಏನಗೆ ಮೂಣು ಏನಕಿ ಕಾಕುಕಂ ಗಿನ ಪಹರ ದಿನ ಗಣವೆ ಆದೆ ಮೂಣಕಿ ಅಗುಣ್ ಮೆಂಗ್ ಮೀಹುಂ ವಕಿ ಕುರ್ಮ ಎಂಗುಳೆ ಮಿಂಗಂಡೆ ಏಯ್ ಕೊಮ್ಮಿಯಕ ಅಗುಣ್ ದಿನಗಣ್ಣನೆ ಗಿನ ಪಹರ ಎಮೀಹಾಗೆ ಮೂಣು ಎನ್ನುಂದೋ ಕೊಮ್ಮೇಕಸ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ එකදේගේ ෆාණු ගේ මතවින් සහාබී ඉස්ලාම වඩාගතුම කුරින් මිදන්නවනි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ෆොර්තමස් වෙන වඩාගතුම එකදේගේ ෆාණු මූණ ෆුලකි එයි දොගුවෙරියෙක්ගේ මූණෙන් නෝන්කම් තිමන් කදේ ෆාණු හිගිජේ දෙන් එපා අබ්දුල් සලාම් විදාරවනි තිමන්නේ ඒගේ දොස්කොල ෆෝ අනෙක්කාස් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලමගේ මහදිසක අතවජීමේ හාසිර වෙජීමේ එෆහ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ගාරිහ තිමන් කදේගේ ෆාණු කොස් ಮುನಿಫೀಮೆ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮೆ ಆದೆ ತಿಮ್ಮನ್ನ ತಿನ್ ಸುವಾಲೆ ಕುರಂ ಬೇಣುಮೆ ಹಮ ಯಗೀನು ಸ್ಮಿತಿನ್ ಸುವಾಲುಗೆ ಜವಾಬು ನಬಿಯಕ ಮೆನುವಿ ನುದೆವೇನೆ ದೆನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಂ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಮಿ ಸುವಾಲು ಕುರಬಣಿ ತಿನ್ ಸುವಾಲೆ ಪ್ರಥಮ ಸುವಾದಕಿ ಕಿಯಾಮತ್ಗೆ ಪ್ರಥಮ ಅಲಾಮಾತಕಿ ಕೊಬಾಹಿಯೆ ದೇವನ ಸುವಾದಕಿ ಮೀಸ್ತಕುನ್ ಸ್ವರ್ಗ ವಣಮಪ್ಪಹು ಎಮ್ಮೆ ಪ್ರಥಮ ಕಾಣಿ ಕೊಂಗೆಚ್ಚೆ ಹಿಯೆ ತಿಮ್ಮನ ಸುವಾದಕಿ ದಾರಿಂ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಬಪ್ಪೆಯ ನುವತ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಮಮ್ಮೆಯ ಎಗ್ಗುವಣಿ ಕೀಬೆಗಿನ್ ಹಿಯೆ ದೆನ್ ಅಗುಣ್ ಮೆಂಗೆ ಮ್ಯಾ ನಬಿಯ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹೆಂಗುಡು ಮತಿನ್ ಎಬೇಕಲಕ ವಹಿ ಬಾವದವ್ವ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ರಸೂಲ ಮುಹಮ್ಮದು ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಮೆ ಹದೀಸ್ ಕುರವಣಿ ದೆಮ್ಮೆ ತಿಮನ್ನೆಯ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಂ ಖಬರ್ ದಿವ್ವಾಫಿಯೆ ಹಮೆ ಮುನುವೆರ ಅಪ್ವಬುನ್ ಸಲಾಂ ಮಿದನ್ನವಣಿ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಫಾಣಕಿ ಯಹೂದಿನ್ಗೆ ಗಾತುಗ ಎಮಿಹುಂ ಬದಾಗತುಗ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಅದುವೆಕೆ ದೆನ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ حديث كربني دم جبريل غفانو تيمن كله غفان خبر دبافي قيامت کے فرتما علامات کی بڑو ادفانگن فاڑو می ادفانگن دنیا کے مشرق مغرب و میستکو جمع کرمونگس ابامی ہم ہش ابم کای کروینے ای فرتما قیامت فشوم کے علامات ام فرتما سورگ میستک من م فهمی ہم کانی ماہو کے می آدے ای میگوس ام میرو ام رنگلو بای میستکو کانی آدے مفد کو ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಅಬ್ದುಲ್ ಬಿನ್ ಸಲಾಂ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಇಕಲೇಗ್ ಫಾಣಾ ಮಿ ಕುರಿವಿ ತಿನ್ ಸುವಾದ ಜವಾಬ್ ದೇವಮು ಅಬ್ದುಲ್ ಬಿನ್ ಸಲಾಂ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ವಿದಾವಣಿ ಕೀಕೆತೋ ಅಶ್ಹದು ಅನ್ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ವ ಅಶ್ಹದು ಅನ್ನ ಮುಹಮ್ಮದನ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಫೀವಾ ಹಗ್ಗುತ್ ಅಳಕಂ ವೇವೇನೆ ಹಿಂ ಬಿಸ್ಫಾರಾತೆ ಇಲಾಹಿ ನುವಾಕಮ ಹಿಕಿವಮೆ ಅದಿ ಕದೇಗ್ ಫಾಣಕೆ ವೆ ಮುಹಮ್ಮದುನ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲಾಕಮ ತಿಮನ್ ಹಿಕಿವಮೆ ಆದೆ ಇತಿನ್ ಸುವಾದ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಜವಾಬ್ ದೇವಮು ಅಬ್ದುಲ್ ಬಿನ್ ಸಲಾಮ ಆದೆ ಅಲ್ ಕಿತಾಬಿಂಗೆ ಇಲ್ಮು ಲಿಬಿಫಾವಾ ಆದಿ ಈ ಕೊಂಬೇಕಲೆಕ್ಕಂ ಎಬಹಿ ರಸೂಲುನ್ನ ನಬಿಯುಂಗೆ ವಾಹಕ ತಾಡುಸಾಫಾವಾ ಇದುಮು ತೆರೆಗ ಅವಳುವಿ ಬೇಬುಳಕೈ ಹಕ್ಕು ರಸೂಲೆಕ ಇಂಗೆ ವಡಾಗೆಂಫಿ ವಗುತುಂ ಶಹದಕಿಯ ಇಸ್ಲಾಮಿ ವಡಾಗೆನಿವಿ ಎಂಗೆ ಫ ಅಬ್ದುಲ್ ಬಿನ್ ಸಲಾಮ ವಿದಾಳವಣಿ ಎ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲಾಯೆ ಯಹೂದಿನ್ನಕಿ ದೊಗುವೆರಿ ಬೈಕೆ ತಿಮಂಕಲೆ ಪಾಣ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಕಮ್ಗೆ ಖಬರು ಎಮಿಹುನ ದಿವಿಜು ಕಿಮ ವಾಣಮ ತಿಮಂ ಕದೇಗೆ ಪಾಣ ಅಭೇಗುತು ತಫಾತು ಬುಹತಾನು ವಾಹಕತ ಫತುರಾನೆ ಎಂಕಮ ತಿಮಂ ಕದೇಗೆ ಪಾಣ ಇಸ್ಲಾಂ ವಿ ಕಮ್ಗೆ ಖಬರ್ ಸಿರು ಕುರವ್ವ ಕದೇಗೆ ಪಾಣ ಯಹೂದಿನ್ಗೆ ನವಾಶೆ ತಿಮಂ ಕದೇಗೆ ಪಾಣು ಮಿತನು ತಣೆಗ್ಗ ಫಿದಾ ಹುನ್ನಾಣಮೆ ನೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗಾರಿಹ ಯಹೂದಿ ಹಾಜಿರ್ ಕುರಮು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಣಿ ತಿಬಾಮಿ ಹುಂ ಗಾತುಗ ಅಬ್ದುಲ್ ಬಿನ್ ಸಲಾಮಕಿ ಕೊಂಬೇಕಲೆ ಹಿಯೆ ಎಬಾಮಿ ಹಿಂ ಮಿಬುನನಿ ಈ ಹರ್ಮಿಂಗಿ ತೆರೆಗ ಹೊರಿ ಎಮ್ಮೆ ರಂಗಳು ಮೀಹಾಯೆ ಈ ಹರ್ಮಿ ತೆರೆಗ ಹೊರಿ ಎಮ್ಮೆ ರಂಗಳು ಮೀಹಾಗೆ ದರಿಫುಳೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರಬಣಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಸಲಾಂ ಇಸ್ಲಾಂ ವಡಾಗೆನ್ ಫಿಕಮ ಬಾಣ ತಿಬಾಮಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಬಾಣ ಹಿಯೆ ದೆಂಗೆ ಬಾಮಿ ಹಿಮವಣಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಸಲಾಂ ತಿಕಮ ಸಲಾಮೆ ಕೊ ರಕ್ಕಾತಿರ ಕುರವಾ ಫಾಂದೆ ದೆಂಗೆ ವಗುತು ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಸಲಾಂ ಇಫಿಲ್ಲವಾ ಹುನ್ನೆ ತನಕು ನುಕುಮೆ ವಡಾಗೆನ್ ಎಮ್ಮೆನ್ ಕುರಿ ಮತಿಗ ಶಹದಕಿಯ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಂ ಫಾಳು ಕುರಬಣಿ ಹಮ ಹೆಂ ಬುನುಮಾಯಕು ಆದೆ ಎವಗುತು ಎ ಮಜ್ಲಿಗತಿ ಯಹೂದಿನ್ ಇಕಲೇಗೆ ಪಾಣಕಿ ಯಹೂದಿನ್ ತೆರೆ ಕುರಿ ಎಮ್ಮೆ ಬಾ ಮೀಹಾ ಕಮ ಎಮ್ಮೆ ನುಬಾ ನುದಫಾ ಮೀಹಾ ಕ ದರಿಕ್ ಕಮ ಬುನೆ ಇಕಲೇಗೆ ಪಾಣಾ ಮೆದು ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ನಬಿಯ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕುರಿಗಳು ಮತೀಗ ತಫಾತ್ ಭೂತಾಣ ವಾಹಕತ ಹದಾ ಇಕಲೇಗೆ ಪಾಣಾ ಬೆದು ದುಗು ವಾಹಕತ ಫತನ ಮುಂದಿಯ ಲೊಬತ ಹುನ್ನಾ ಖುತುನ್ನೆ ಮೀ ಯಹೂದಿನ್ಗೆ ಆದೇಕಿ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಜಮಾ ಅದಕ್ಕಿತ್ತು ಏಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಕುರಿ ಜಮಾನು ಫೆರಿಂಗೆಸ್ ಎಬಾ ಮೀ ಹುನ್ನಕಿ ಮಿಫದ ಬೈ ಇಂಕಮ ಮೀದು ಅಳಗೊಂಡು ಮೆ ಬೆಜೆ ಬೇಕಮ ಇವರ ಲಿಬಿಗಣ್ಣ ಎಬಾ ಮೀ ಹುಂಗೆ ಮಸ್ಲಹತ ಎಬಾ ಮೀ ಹುನ್ನ ಫಾದಾ ಹುರಿ ಕಮ್ಮೆ ವಿಜಯ ಎಬಾ ಮೀ ಹುಂ ವರ ರೀತಿ ಮೂನಕಾಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನ ಬದ್ದಲು ಕುರಾನೆ ನಮವಿಸ್ ಅಬದುಸ್ ಎಬಾ ಮೀ ಹುಂಗೆ ಹಿತುಗ ಉನ್ನನಿ ಹಸದ ಬೆರಿಕಂ ಎಬಾ ಮೀ ಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಮಾ ನಬಿಯ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಈಮಾನ್ ನುವಣಿ
wata ikaleega faanaki rasulekam eba mihun dudun nubunani ebbes halegga ei haggu rasulaka eba mihun neenge tiyennu ehne kamako eba mihun hituga zamanu surin eva hasade verikam musabun ade banu israil baaqage mistakunge teren rasulekam ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam himene wada nugen ade ismail ge faanuge dari kolum wada gannevi bekadaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam viti eba mihun hasade verivi eba mihunaki eba mihunge hasaba eba mihunge nasla eba mihunge qabila yata'assabu muga haddu faana ala fawa no banu dafa bay haggugo engumo fahu haggugo ta inkaruko haggu magu mistakuno oluwaduma maseke kurabay em Allah subhanahu wa ta'ala eba mihunaki ilah kofa living ma mistakun gotuga sifa korwa fawani ummekas ade awon mi dennevi yahudinge ada abdullah bin salam khudu yahudi gotuga mul hayatuga bodbe heda korwa emihunge nasla nisbeva emihunge nasla nisbeva emihun qabila nisbeva abdullah bin salam radiyallahu anhu egota nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hadith dennevun awon men fudiginde yahudinge sifa ade emihunaki abadu es daweri bay emihunaki abadu es bhutan fatura bay medu es duniyage muslimuna me tafatu dogu buhtan tafatura muslimunaki waki miweni bay gotuga lebal koramundani yahudinge baruga daruga emihunge ara baru hinga media takon mi agon men divehi muslimun agon men muslimun khabar fatura ayru badan jehene kame agon menna saita kon nota beruge khabarak fenna komme habare tarjuma kogge nos verin kamuge eve zimma enete agon me fedakanta ta kurmaki e agon menge deenat deve war nurakka teri hamadai nengi names enkamu yahudinge mifada kantatta kon agon menge wajhe durwe salame ba ade yahudinaki kum baikan agon menge wajhe deneganna mekas abdullah salam radiyallahu anhu suwarge libenekam ufaver khabaru rasulullah sallallahu alaihi wasallam debba fawa befale ade sad bin abi waqas radiyallahu anhu ge arihum ikale fan darikanu amir riwa korwa fawe saduge fan vidalwiye ma sami'at ahadan ade saduge fan dennevi kama timan kalege fan adunasama me duniyega diri huri mihako ade hinga huri mihaka emihaki suwarge wanta veri ekkamuge ufaver khabar rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdullah bin salam fiwa hem mihaka devwani kone ade ege mane ki saduge fan efada khabare hameke libadagati abdullah bin salam radiyallahu anha begotu rasulullah sallallahu alaihi wasallam e khabar devwani konka ames awan me program ga mi kuring esti pawane efada bawaru em bekadunge wahaka khudu sad bin abi waqqas radiyallahu anha ki surga libenikum ufawer khabar devifawa bekade names ekalege paana rasul sallallahu alaihi wasallam ekalege paana begotu ekote hadis fulu korabani ko adu wadagen fa nu ekashigen ve names ekalege paana midannawani timan kalege paana hamekani diri huri miha kamedu surge wanta veri ekam ufawer khabar devwani ko adu sevi abdullah bin salam ahmed rasulullah sallallahu alaihi wasallam ehen hadis fulu korabani ko kam adi hamegote muad bin jabal radiyallahu anhu kibeim bes sahamagun sabide fawe rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis fulu korwa kama abdullah bin salam ki suwaruge wanta veri ekam adi henkamu agon memmi hawriha sahaba mi derivatuga macce bina ko idun veri midalwani abdullah bin salam ki ebe kalaku duniya matiga ade marunuwe hutta Allah subhanahu wa ta'ala ga man nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam ebe kalaki suwaruge wanta veri ekam ufawer khabar devwa fawa be kalake ade yahudinge tereng himne wadagen kama bias haggugo engumaayko e baatiluge usulta duko islam dina ade wade wadagen Allah ge ma nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam ge arihuga ekalege faanwani horiha wagute heda korwafa ekalege ade rasulullah sallallahu alaihi wasallam arihuga jihad korwafa adi ekalege faanaki ilmu feturmugais paha kolleve mativeri bekale hemme muaz ge faan vidalwani tibamihun ilmu nagashe hataru bekale kiben adi den ege tene diguru korawani abdullah bin salam ge wahakavis kommekas abdullah bin salam radiyallahu anhu ade haggugo enguma fahu yahudi hidigota amal nuko haggugotuga ekalege faanu hippevi befule natijaga vegendi ekalege faana amadu yahudi tafat bhutana wahakata feturum enkam agolme haggugotuga ulen benu agolme uleeru agolme islam dina ule masike kurar agolme nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam sunne diruwaru yahudin agolme namedu tafat wahak faturana ka hadan kurun jehi komme kasmi matir sahabiya bahare wadaga pawani
ಮುಆವಿದ್ ಗಫಾನುಗೆ ವೆರಿಕಮ್ಗ ಹಿಜುರೆನ್ ಸಾಲಿಸ್ತಿಂ ವನಹರು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಲ್ಗುನ್ ಮೆನ್ನ ಇಫದ ಮತಿವೆರಿ ಮ್ಯಾನ್ ನ್ಯೂಮತಿ ದಿವ್ವಾ ಫಾಂದೆ ಆಮೀನ್ ಸುಬ್ಹಾನಕ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ವ ಬಿಹಮ್ದಿಕ ಅಶ್ಹದು ಅನ್ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತ ಅಸ್ತಗ್ಫಿರುಕ ವ ಅತೂಬು ಇಲೈಕ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವ ಬರಕಾತುಹು.